المزقفتان يعني الجاميان وظيفة ملايان چیه؟ هون حمود زانن مثلا کاروان چیه المزقفتان؟ آزانه بخوینن نميجي بكن پیش نميج بن خطبه وعزن وانا كارين دنيين ديني اولينا يعني تشتكيدن جغيني فانج ملايين مزقفتين امامين مزقفتان مؤذنين مزقفتان ناي خواستن ليل تركيا ملايين مزقفتان تشتين دنجي دكن عجيبه مثلا چتكن د دربار شر و اوپراسيون عسكري دا خويانيان ددن وسر دولت جي بحمد وان بجي اشكرتك ملاي مزقفتا كركامش لباريزگاه ديلوكا باكر كردستان كركامش لسر سينور سوريا نزيكي جارابلوسيا نزيكي كوبانيا جي شفا در باسبوي او ملا در كفسر منبري بميكروفون بانك لخلق دوري دكا ودبيجا و پشتی کلیه که دن ارتشا ترکیه لهمبری پکه که دست به اپراسیون که بکه بلا هر کس نترسه دمال خدا ببینن جمال خدا نکفن اف ملد بیجه ها نبر پرسک عسکری بانگا ملد بو صدما نه آرامی و ترسه دنوا خلقی دا بانگا ملد هر وها بو صدما ویا که وزیر نافخای ترکیه سلیمان سویلو داخویانیه که بده و ببیجه بانگا ملد سینور خود در باز کریه و هدف درکتیه اپراسیون که وکه ملاد بیجا تنیا و لدجیوی ملای مزگفته لی پرسینه دست بکر PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Mübarek olsun. Kimse korkmasın. Herkes evinde kalsın. Dışarıda gezmesin. Birazdan Türk ordusu PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Kimse korkmasın, herkes evinde kalsın, dışarıda gezmesin. Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda vali... Ez derbarê bangaj mizgeftê ku ji armanca xwe derketiye bi birêz parêzgar re axifîm. Qedexeya derketina derve ne di rojevê de ye. Bi qasî ez tê gihîştim tenê pêwîstiya hişyariyeke biçûk hebûye. Wiha dizanim bang hinekî ji armanca xwe derketiye. Ne qedexeya derketina derve û ne tiştekî din nîne. Di van karan de fermanberên hikûmî jî hişyar dikim ku aram bin. Ez wan fermanberan jî rexne dikim. Tekit ettiğimi söylemek istiyorum.